reka tubagezeho abantu 10 bakoranye bya hafi na Perezida Kagame ubu bakaba bafunze cyangwa barahunze bashinjwa kurwanya ubutegetsi bwe. Benshi mu bazwi cyane barwanya ubutegetsi bwa Perezida Kagame kimwe n'abahamwe ibyaha byo kugambirira kumugirira nabi bigeze kugirirwa icyizere nawe bahabwa imyanya y'ubuyobozi ikomeye, ndetse hari n'abahoze ari abasirikare bakuru yari ayoboye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, hakabamo n'abamurindaga. Muri iyi nkuru, nyuma yo gusubiza amaso inyuma, turabagezaho urutonde rw'abantu 10 bigeze gukorana bya hafi na Perezida Paul Kagame mu myanya ikomeye y'ubuyobozi n'iya gisirikare. Kuri ubu bakaba bari mu baza ku isonga mu bashinjwe n'inkiko ibyaha birimo kurwanya ubutegetsi bwe no kugambira kubugirira nabi cyangwa kumugirira nabi ubwe nk'umukuru w'igihugu. Ku isonga hari Kayumba Nyamwasa. Lieutenant General Kayumba Faustin Nyamwasa yigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, nyuma aza guhagararira u Rwanda mu Buhinde ku mwanya wa ambasaderi, aho yavuye afata ubuhungiro akerekeza muri Afurika y'Epfo. Muri 2011 Lieutenant General Kayumba Nyamwasa yahamwe n'ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, gukurura amacakubiri n'ivangura, ibyaha bivutse igihugu na leta, umudendezo no gusebanya. Yahamwe kandi n'icyaha cyo gutoroka igisirikare. Yaburanishijwe adahari akatirwa imyaka 24 y'igifungo afatanyije na bagenzi be barwanya Perezida Kagame n'ubutegetsi bwe. Bashinze ishyaka rya RNC rirwanya byeruye ubutegetsi bw'u Rwanda. Yagiye kandi ashinja Perezida Kagame ibyaha birimo n'icyo guhanura indege yahoze ari Perezida Juvenal Habyarimana. Ku mwanya wa kabiri haza Colonel Patrick Karegeya. Colonel Patrick Karegeya nawe yahoze afite umwanya ukomeye yahawe na Perezida Kagame, akaba yarigeze gukorera ishami rishinzwe iperereza ryo hanze y'igihugu. Nyuma yo gufungwa kabiri muri 2006 yaje kwamburwa ipeti rye rya Colonel. Uyu nawe yaje guhungira muri Afurika y'Epfo mu mwaka wa 2007 ndetse aza kuburanishwa adahari mu mwaka wa 2011, ahamwa n'ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gukurura amacakubiri n'ivangura, ibyaha bivutse igihugu na leta, umudendezo no gusebanya, hanyuma akatirwa imyaka 20 y'igifungo. Uyu nawe yaje kwera ko adacana uwaka na Perezida Kagame, anarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu buryo bweruye kugeza ubwo yaje kwicwa arasuye muri Afurika y'Epfo muri Mutarama 2014. Ku mwanya wa gatatu turasanga Major Rudasingwa Theogene. Uyu mugabo we yabaye umuyobozi w'ibiro bya Perezida wa Repubulika, aba umunyamabanga mukuru wa RPF ndetse yanabaye na ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yahungiye muri Amerika muri 2004 ndetse nawe muri 2011 aza guhamwa n'ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, gukurura amacakubiri n'ivangura, ibyaha bivutse igihugu na leta, umudendezo no gusebanya. Yahamwe kandi n'icyaha cyo gutoroka igisirikare. Yaburanishijwe adahari akatirwa imyaka 24 y'igifungo. Kugeza na n'ubu uyu ari mu barwanya byeruye ubutegetsi bw'u Rwanda. Ku mwanya wa 4 turasanga Gerard Gahima. Uyu mugabo yigeze kuba umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda ndetse n'aba Vice Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga. Nyuma nawe yaje guhunga ndetse aza no kujya mu ishyaka rya RNC rirwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda. Nawe yagejejwe imbere y'ubutabera ahamwa n'ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, gukurura amacakubiri n'ivangura, ibyaha bivutse igihugu na leta, umudendezo no gusebanya, hanyuma akatirwa imyaka 20 y'igifungo. Ku mwanya wa 5 hari Tom Byabagamba. Tom Byabagamba yahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Paul Kagame, ariko nyuma yaje gutabwa muri yombi ndetse yaje guhamwa n'ibyaha akatirwa igifungo cyo kwamburwa amapeti ya gisirikare. Muri Werurwe 2016 Tom Byabagamba yahamijwe icyaha cyo gukwiza nkana ibihuha, agomesha rubanda, arwangisha ubutegetsi, ahamywa kandi gusebya leta, icyaha cyo guhisha nkana ibintu byakagombye gufasha kugeza icyaha gikomeye, hamwe n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu cyangwa ibimenyetso bikuru biranga ubwigenge. Yakatiwe gufunga imyaka 21 no kwamburwa impeta zose za gisirikare. Yahise ajurira maze igifungo kiza kugezwa ku myaka 15. Nyuma ariko muri mwaka wa 2021 urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu mujyi wa Kigali rwakatiye igifungo cy'imyaka 3 Colonel Tom Byabagamba ku cyaha cy'ubujura aregwa ko yakoze ubwo ari muri gereza. Ku mwanya wa 6 hari Brigadier General Frank Rusagara.
Uyu mugabo yahoze ari umusirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda ndetse akaba na muramu wa Tom Byabagamba, dore ko mu rubanza baburanaga bari kumwe nawe, kandi yakatiwe igifungo muri Werurwe 2016 ahita ajurira. Uyu mugabo Frank Rusagara yamijwe kwamamaza nkana ibihuha no kugomesha rubanda bangisha ubutegetsi buriho, gukorwa igikorwa kigamije gusebya leta ari umuyobozi ndetse no gutunga imbunda binyanyijwe n'amategeko. Yahise ahanishwa gufungwa imyaka 20 ariko arajurira, biza kurangira akatiwe igifungo cy'imyaka 15. Ku mwanya wa 7 hari Liyetona Joel Mutabazi. Mbere yo gutoroka mu ngabo z'u Rwanda, Liyetona Joel Mutabazi yakoreraga akazi mu mutwe urinda umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi bakuru. Akaba yari mu barinze urugo rw'umukuru w'igihugu ruherereye mu kiyaga cya Muhazi. Liyetona Joel Mutabazi yahanishijwe igifungo cya burundu ndetse no gukurwaho impeta za gisirikare. Uyu mwanzuro ukaba warafashwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare tariki ya 3 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2014, nyuma yo gusanga Joel Mutabazi wari ufite ipeti rya Liyetona ahamwa n'ibyaha byose yaregwaga muri urubanza rwitiriwe urw'iterabwoba. Yaregwaga ibyaha birimo iterabwoba, kugambirira kugirira nabi igihugu n'umukuru w'igihugu, ndetse no gukorana n'imitwe ifite imigambi mibi ku Rwanda irimo FDLR na RNC. Bimwe mu bikorwa bashinjwaga hakaba harimo gutera gerenade zagiye zihitana ubuzima bw'abantu mu gihugu. Rujugiro Ayabatwa Tilbert, uyu munyemari ni umwe mu bahoze ari abajyanama ba Perezida Kagame mu by'ubukungu, by'umwihariko mu mwaka wa 2006 yashyizwe mu bajyanama b'umukuru w'igihugu bakomoka ku isi hose barimo na Tony Blair. Rujugiro kandi yayoboye Rwanda Investment Group. Igihe cyaje kugera, Rujugiro ashinjwa ibyaha birimo umugambi wo guhungabanya umudendezo w'igihugu ndetse aza no guhungira muri Afurika y'Epfo. Ubu akaba ari umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Rujugiro mu myaka ishize yareze leta y'u Rwanda mu rukiko rwa Afurika y'Uburasirazuba rukorera Arusha muri Tanzania, avuga ko leta y'u Rwanda ibinyujije muri komisiyo y'umujyi wa Kigali ishinzwe gucunga imitungo yatawe na ba nyirayo, yafatiriye imitungo ye nyuma y'uko agiye mu buhungiro mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Iyo mitungo irimo inyubako yahoze yitwa UTC ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, yavugaga ko ifite agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga abarirwa muri miliyari 20 y'amafaranga y'u Rwanda. Muri 2017 iyi nyubako yaje gutezwa cyamunara, kurya isi nahindurirwa izina n'abayegukanye muri cyamunara. Ikigo Kigali Investment Company nicyo cyegukanye iyi nyubako, cyemeye kwishyura igiciro kiruta byatanzwe n'abandi cya miliyari 6 na miliyoni 877 n'ibihumbi 150 y'u Rwanda. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro cyavugaga ko inyubako ya UTC igifitiye ibirarane bigera kuri miliyari na miliyoni 200 y'u Rwanda. Cyamunara irangiye, umunyemari Tilbert Rujugiro yavuze ko bitari kera azasubirana inyubako ye, kuko ikintu cy'umuntu kiguma ari icye kugeza igihe nyir'ubwite yifuje kukigurisha. Yagize ati, abayiguze baribeshya cyane kuko ikintu cy'umuntu kiguma ari icye kugeza igihe mwene cyo yemeye akakigurisha. Kuba rero waguze ikintu cy'umuntu uzi ko umuntu mukiguzi atari we nyiracyo, kabone nubwo yaba leta, ubutakaza. Ku mwanya wa 9 turasanga David Himbara. David Himbara ni impuguke mu by'ubukungu, akaba ndetse yaranabaye umujyanama wa Perezida Paul Kagame mu by'ubukungu. Gusa yaje guhunga ndetse navuga rumwe n'uwo yari abereye umujyanama kimwe n'ubutegetsi bwe bwose. Mu binyamakuru no mu mbuga nkoranyambaga zitandukanye akaba ahora agaragaza ko arwanya leta y'u Rwanda. Ku mwanya wa 10 turasanga Twagiramungu Faustin. Guverinoma yashyizweho tariki ya 19 Nyakanga umwaka w'1994 nyuma y'ihagarikwa rya jenoside, yari igizwe na Perezida Pasiteri Bizimungu, Visi Perezida Majoro General Paul Kagame ndetse na Twagiramungu Faustin ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe. Twagiramungu yahawe umwanya bigizwemo ubushake na Perezida Paul Kagame nk'uwari uyoboye ingabo zari zimaze gutsinda urugamba rwo kubohora u Rwanda. Icyo gihe yari afite ijambo nyamukuru. Nyuma yo kuva kuri uyu mwanya wa Minisitiri w'Intebe, Twagiramungu yahungiye i Burayi, aho yahise ashinga ishyaka RDI, Rwanda Nziza, itavuga rumwe kandi rirwanya byeruye ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga ahora avuga amagambo agaragaramo kunenga no gutuka Perezida Kagame n'ubutegetsi bwe.